Voleo bih da se ponovo rodim, samo još talentovaniji. Kada crtam, uvek se setim načina razmišljanja kada sam bio dete. Više volim stvari koje su lepe i jednostavne. Volim devojke, bilo da li nose naočare ili ne. Možda sam baš kao dete, radoznao sam i to je u redu, dok je zabavno u tom trenutku, ali istovremeno mrzim stvari koje su teške. Od kad sam bio mali, bojao sam se romanse. Nije da ne volim žene, ali nisam znao kako s njima. Uglavnom živim krajnje normalan život, pošto živim na selu. Čak i kad me ljudi nazivaju poznatim i slično, ne mogu ni sada baš to da shvatim. Žene koje crtam sve imaju sličan tip ličnosti. Ne znam kako da crtam nežne devojke. Znam samo kako da nacrtam one koje su odlučne i jake. Ako sklopiš prijateljstvo sa psima, mogu biti zaista slatki. Osjećao sam da mi je rad u kancelariji od ranog jutra bio nemogući. Želeo sam da se oslobodim takvog načina života što je pre moguće. Teo sam da usporim. Nije greh boriti se za ispravan cilj. Postoje oni koje samo reči neće dotaći. Čovek može podleći zlu, ali i odbaciti tu tamu i ponovo otkriti svetlo s novim razumevanjem. Pravda omogućava taj put, zlo informiše dobro i zato dajemo smrtnicima njihove umove. Smejaćeš se svojim strahovima kada otkriješ ko si. Ponekad moramo pogledati izvan onoga što želimo i učinimo ono što je najbolje. Sam sebi si najveći protivnik. Nema mesta za preterani ponos u ringu. Zatvaranje uma pred mogućnošću neuspeha samo će osigurati tvoj poraz. Ako su svi protiv mene, to čini izazov većim i to će me samo naterati da se još više potrudim da pobedim. Moć dolazi kao odgovor na potrebu, ne želju. Morate stvoriti tu potrebu. Radije bih bio majmun bez mozga nego monstrum bez srca. Čak i običan ratnik može nadmašiti elitnog uz dovoljno napornog rada. Čovek koji propoveda o pravdi nije dobar čovek. Pre stvaranja mora doći do uništenja. Smrt je jednostavno još jedna faza našeg života. Možda si zaposeo moj um i telo, ali jednu stvar ću uvek zadržati, a to je moj ponos. Izdrži bol, odustajanje boli više. Ne plašim se novog izazova, naprotiv kao pravi ratnik uzdignuću se da ga prihvatim. Čak i najmoćniji ratnici osete strah. Ono što ih čini pravim ratnicima jeste hrabrost koju posjeduju da ga prevaziđu. Postoji samo jedna sigurnost u životu. Jak čovek stoji iznad svega i osvaja sve.